And like, Оо ёо. Үгүй нара. Имэгтэй хүн юм шүү. Ай. За юу яаж байгаа манайхаа тэгэл юм байна. Миний согт. Иргэн давтаамаар л өнөөдөр бол миний үзэх хамгийн дуртай сог болох Mind Junkie. Соггийн нэг аимшигтай бичлэг бөөнөр хамтдаа үзэх болно. За тэгээд өнөөдрийнхөө айц хүүцэд авсан бичлэг рүү надтай хамт орохоос өмнө та бүхэн маань намайг дэмжиж лайк болон subscribe дарахаа битгий мартаарай. За ингээ шууд бичлэг рүүгээ орцгоё. On November the 3rd, 2024, two friends are driving home in their truck after being stuck in traffic for over an hour. За ирэхэд бол хоёр найз том машин жолоодод хоёр найз байл да. Гэрлүүгээ машина бариад жолоодод харж явсан бай. Тэгээд яг харж явах замд нь болохоор нэгэн одоо мотоциклээ ослуулсан байна. Тэгээд тэрхүү мотоциклын ослыг одоо нөгөө амбуланстай нөгөө түргэний тусламж бас босод одоо нөгөө аврах ажлынхан ажилчны ирээд нөгөө замаас чөлөөлөх хүртэл хүлээж агаад арай гэж одоо хөдөлжилтэй. Motorcycle accident had shut down the road ahead, and they've been waiting for emergency crews to clear the scene. Finally able to move forward, the friends are relieved and decide to film themselves singing along to music to lighten the mood. Ирэхэд бол нэг арай гэж зам сэвэрлээд хоёр найз маань гэрийн зүг хөдлөө явж байхдаа бас нэг сэтгэл санаа сэргээс нэг сайхан хөгжим сонсонгоо явъя гэ. Тэгээд тэрийг яг бичлэг болгож хийхээр шийдсэн юм байна. За. As the camera records, something appears behind. За мэдээж тэдний хойно юу байсан бэ? Бөөнөрөө хамтдаа харцгаая. За. Хоёр найз юу байгаа? Юу ч халаагаа. Яа би харсангүй. As the friends sing За, and dance, Carita. completely unaware, something that looks like a pale face suddenly materializes in the back window of the truck. The Бүр яг face царай appears байгааз. to float in midair with no visible body attached to it. Ох. Энэ хараа тэгээд ямар амир сонин хамрын амир том амаа ингээ ангац юм ээ. Амаа ангац юм ээ. Оо. Hovers there behind them, just watching. The pale, disembodied face stayed visible for several seconds before vanishing completely. За ерөнхийдөө бол одоо энэ царай бол ерөөсө хэдхэн секунд харагдсан байна те. Угаасаа бичлэгэндээ тэгж харагдсан те. Absolutely horrified when they reviewed the footage later that night. But it gets even more disturbing. Oh, when hinara friends amang watch gatsan the bagat. video. They Ay, realize bertambang gatsan. something truly horrifying. Someone tragically passed away in the motorcycle accident that caused the traffic jam they were stuck in. The friends now believe that what appeared behind them could have been the victim from the crash. Neither of them saw anything while recording. За бас нэг тайлбар өгөх хэрэгтэй. Сая нэг мотоциклд осол гарсан гэж ярьжсэн шүү дээ. Тэгээ энийг бол одоо мотоциклд осолтол холовж мэдээж осол усны дараах энэ хоёр найз одоо тэр юу яас ингээд осолтоо нөө зэрэгцэж таарсан байгаа даа шүү дээ. Тэг яг хуу тэр ослоос одоо үүдэлтэй гэх юм одоо ерөөдөө бас жоохон сонио. Could mean that whatever this was appeared only on camera. Яна өөргөд тэр ослоор хүний Is амь this the үүдэлсэн ghost болов. of the Тэгээд person who tragically passed Хөрхий away залуугийн just сүнс энэ moments хоёрыг дагаа явуулсан before? болов. Let me know what you think. Арайч бас ингэж амир ургаж бодлохгүй л дээ. Зүгээр л яг тохиолдож яж магадгүй л дээ. Гэхдээ саяныхаа Back in үн ч October бодлооч юм сонирхол харагдсан. 2024, a woman jolts awake in the middle of the Yeah. night. She has the creeping feeling that something or someone is watching her. Нэгэн орой эмэгтэй одоо сайхан дуг нойрондоо дугжраад унтаж байтал ерөөсөө сэтгэл санааг түгшээсэн энийг өөрийг ширтэж байгаа юм шиг эвгүй мэдрэмж авч эхэлсэн байна. Time she turns on the lights to check, there's nothing there. Яа тэгээд дандаа гэрлээ хасаагаад шалгах болгонд тэнд юу ч байдаггүй. Оо. This time, she decides to try something different. She grabs her phone, hits record, and starts Yo. filming in the darkness. Энэ удаад бол энэ бүсгүй бол арай өөрөөр үсгээр шийдсэн байна. Энэ удаад бол уцаа аваад бичиж эхэлсэн байна. За. Залуусаа орой 10 цаг. Хөө. As she slowly pans across her bedroom, the footage seems normal at first, but Oh. then the camera passes over her dressing table. Something or someone is crouched Оо, underneath гэтээ энэ бол it, бодит хүн шиг staring харагдаад байл та надад те. Яг хүн бэ те. directly at her, but she says she had no idea it was there. It's only when she watches the footage hours later that she absolutely. realizes what was hiding just a few feet away from her bed. After seeing it, the woman says she can't bring herself to sleep in that room anymore. А мэдээж ойлгомжтой. Тэгээд энэ зүйлийг харснаас хойш бүсгүй бол дахиж тэр өрөөнд бол хідэж унтахыг хүсэхгүй. Би ч хүсэхгүй. Энийг гэхдээ та нар ингээ харахаар энэ зүгээрээ хүн шиг л харагдаад байна. Яг эхлээд харахад бол
Амар юу яаж байна. Шоо тэм нөгөө би зарааж байна те. Эвгүй. Энэ надад бол хүн шиг харагдаж байна. Байшинд нууцаар энд амьдрэх хүн юм шээстэй орон гэрхүү те. Тим юм айгүй яваад байгаа шүү. This next scary clip was shared by a man who bought a secluded house deep in the forest, miles away from the За nearest ерөнхийдөө бол одоо аим мохортой нэгэн залуу одоо байшаа хөдлөж авсан байна. За одоо тэр залуугийн бичлэгээс бөөнөр үзэх юм байна. neighbor. At first, it was everything he wanted, but within weeks of moving, Ерөнхийдөө бол ер нь бол хурцүүдээс ч ихсэн амар хол амьд. Ер нь бол ойр хад баг хурц байхгүй. starts hearing something Маш их үзүүдээс сонссон ёо. in the woods at night. It's a sound he's never heard before. Something that doesn't match any animal he knows. Өөрийнх нь мэддэг одоо ямар ч амьтантай тохирохгүй нэг зүйлдээ одоо учирсан байна те. Нэг зүйлийг бичиж авсан байна. In September 2024, 2024 оны 9 сарын security camera finally captures бас саяхных юм байна. making that sound. This is the footage. За бүгд хамтаа харцгаая. Эй. Үгүй. Оо. Two large, reflective eyes glow in the darkness. Энэ байна асар том хоёр нүдтэй байна те. Ямар сони. As if whatever it is staring directly at the camera. The figure lingers for only a moment before retreating back into the forest. The man says he's reviewed the footage Энэ нөгөө уул Америкчуудын нөгөө ёс заншил энэ төр үлдээд яагаад тийштэй. Witchcraft тэртэй холбоотой skinwalker юм бол a dozen times, trying to understand what he's looking at, but he still has no idea. So, what do you think was caught on camera that night? Share your thoughts in the comments. Уучлаар бас амар олон зөксөө одоо уучлаарай. Гэхдээ яалчгүй ингээ харахаар та нар нэг юм одоо энэ шөнийн гэрэл нүдний яатсан юм те. Амар гэрэл ойлтой те. Тэгэхээр энэ яалчгүй. За яста мэдгүй би бол тайлбарж мэдгүй байна. Цэнийхсээ сони юм байна. Сонин. This next clip was captured by a woman's security camera while she was home alone. За нэгэн бүсгүй одоо гэртээ ганцаараа байсан байх та одоо бичиж авсан бичлэг юм байна. За suddenly something truly horrifying. Угаасан зүйлсээ одоо авч исэн. Тэгээд ерөнхийдөө балконы хаалганы тэнд бол ямар нэг юм анзаарсан байна. Out of the ordinary until she looked at the footage later. За тэгж за яг угаасан юмнуудаа хураач जैन. А энэ одоо бол балкон байна тийм ээ. Юу вэ? Skinwalker. Нөгөөд ч нөө те. A pale, humanoid creature crawls on all fours across the balcony, moving in complete silence. Байжгаараа. Энэ гарных нь юу вэ? Цаг шүү дээ. Юмаач. Заац. Ойлгомжтой энэ бол. The creature is only visible. Миний бодлоор нэг зүгээр нэг юм шалтан залуу байна. Баг юмсэн баг шиг байна. But is long enough to see the details. Many viewers believe this matches descriptions of. Яаж ч энэ бол нэг юм нүцгэн залуу байна. Цагаа тайлгаа марцсан юм шиг байна. Би бураасан шиг магадгүй те. On all fours and appearing near homes at night. Нараараа. What do you think this could be? Ингээд цаг гараад ирж байгааз. Тэм байгааз. Одоо ингээд хараад цээж нүцгэн, хойно ч гэсэн нүцгэн. За энийг бол та бүхэн тэгээ өөрсдийнхөө бэлэг оюунаараа шүүн тугаан нэстэй. In this next clip, a young man named Ahmad shares some footage that left him genuinely unsettled. Is it perfectly normal? Энэ залуугийн оруулсан бичлэг юм шиг за. Ahmad is at home looking after his younger sister while his parents have gone out. Одоо эцэг нь явсан хаагуур өөрийнхөө одоо нэг жоохон охин дүүгээ яажсан байна. Харах үүрэгтэй үлдсэн юм байл да гэртэн. Sister comes up to him, excited to show off some drawings she made. At first, it seems innocent enough. She's just мэдээж хүүхэд бол жоохон хүүхэд бол зураг зурталтай байдаг. Тэгээд дүү нь болохоор хөрөн зураг зураал байжсаа бусад энгийн хүүхдүүдтэй адилаар гэж тийм ээ. He's proud of her artwork, but as she тэгээд тэр ах өөрийнхөө зурсан зургаар айгүй бахархдаг. За тэгээд Ахмад ерөнхийдөө бол хараад нэгэн маш эвгүй зүйлийг анзаарсан. You picture drew. За аав ээжи би Steve.
Who's Би Steve? Стив. Бяцхан охины найз Стив. Та нарын энийг хардаа. Энэ бол бяцхан охины найз Стив шүү дээ. Your imaginary friend. My best Чиний friend. төсөөллийн найз өгсөн чинь миний сайн найз гинэ. Best friend Steve. Чиний сайн. You've got a best friend that looks like this. Ти яг иймэрхүү царайтай сайн найзтай мөгнэ. Яа. My best friend Steve. Миний Okay. хайрт за ялчулах хөвгтэй л I'm хараа. in the house. Ahmad's sister proudly displays her drawings. There's one of their dad, one of herself, and then Стив энэ Стив бол disturbing бяцхан охины figure with сайн a найз шүү. demonic face that she calls, quote, her best friend. Ahmad asks her about it, clearly confused. She insists Steve is real and that he's her best friend, but there's no one named Steve in the house. A few days later, she shows him another drawing. This Яа. За тэгээд энэ зургаас хойш одоо хэдэн өдрийн дараа охин дахиад ахта нэгэн зургийг харуулжээ. time, there are 3 figures. За энэ удаад бол тэрхүү зурган дээр нэг биш 3 хэлээс. За. Mama said you got 2 imaginary friends. No, I've got 2 best friends. You've got 2 best Яа, friends. 3 сайн найз. Биш 2 сайн найзтай. 2. Do you want me to show you another picture? Who's that? That's Steve. Steve. Yeah. That's Маргарет. And who's that? That's you. Ахмад одоо энэ залуу. Yeah. No, but you spelt my name wrong. Чи миний нэрийг буруу бичсэн биш тэгнэ. Yeah, but that's you. That's Тэгээ me. энэ бол чи. Yeah, with your mustache Чиний сахал. and your eyebrows. Чиний нүднээс. My eyebrows. My eyebrows look like that. Yeah, your bushy eyebrows. Wait, so why have you drawn this for? Because Steve doesn't like you. Steve. Чи яагаад миний нүдийг ингэж зурсан гэсэн чи яагаад гэвэл миний сайн найз Стив чам дургу. Doesn't like me. Yeah, but Margaret likes Тэгээ you. Маргарет бол дуртай. Хүү. Margaret likes me. Маргарет ч энэ үе эмхтэй шүү дээ. Яа, Маргарет нь бүр ямар амар юм бэ? Oh my god. Энэ нүдийг хараа. Энэ нүдэнд хараа 1 нүд, 2 нүд, 3 нүд, 4 нүд. Хилтэй юм уу? Биш чиг нэг eyebrow нэ. She's holding my hand. She's eating me. Are Тэр you миний sure? гарыг барьж гин. Үгүй энэ чи намайг идэж гин. Margaret Чи likes me. үнэхээр Маргарет намайг тутаа гэж бодож гин үү? She's holding your hand. Do I need to be worried? No. Ahmad says he's Би genuinely үн санаа зовх scared хэрэггүй now. гэж өгсөн чи охин. Яа, ямар амар юм бэ? These aren't normal imaginary Oh, friends. Tirara. But what do you think is going on here? Just a child's imagination? Or something darker? Share your thoughts below. Надад бол Стив бол хамаагүй гайгүй санагдлаа. Маргарет бол арай л дэнд байна. A woman recently shared a recording from her home Mercy Herbert. Mercy гэдэг одоо хэрэглэгчээс оруулсан юу вэ шүү. За, бичлэг юм байна. camera that left her shaken. In the clip, Ah. the woman is just about to finish Ah, so- cleaning her apartment. It's been a long day, Ah. and she's looking forward to chilling out on the couch for an hour or За, two. олцсон. Ерөөдөө бол нэг юу яасан байна. Гэрээ цэвэрлж байгаа нэг бүсгүй юм байна. Тэгээд кауч дээр нэлээ их цагийг зарцуулаад өдөржингөө гэрээ цэвэрлж байгаа нэгэн эмэгтэй бичлэг юм байна. За. But as she's vacuuming her living За, room нэг carpet, something зочны өрөөнийхөө creepy хевсний тоосыг соруулаад байжсэн чинь ямар нэгэн маш бие зараалгам зүйл яг түүний урд plays right in front of За. her. за энэ эмэгтэй хевсэн энэ юм байна. За, тоосыг ч бол соруулж өгч энэ да. Тоос соруулахыг үзүүлж өгч энэ да. Paranormal activity. As she vacuums one side of the room, the opposite corner of the rug suddenly lifts up on its own, almost as if someone had grabbed and pulled it. But there's no one else in the room. She later comments that her friend was terrified after seeing the footage, not understanding what could have caused this. And viewers, Ямар well, сони юм бэ they had те? their Одоо ингээ theories. хевс But what do you ингээд think янгот caused одоо энэ this? эмэгтэйгийн Comment below нөгөө and реакшн let me угаасаа know. амар харагдаж байгаа сте. Оо, paranormal activity. This next scary clip was uploaded by Josh Rabillard a while back. Josh decided to use a Ouija board to try and communicate Яа. Энэ нөгөө Ouija board гэдэг одоо юм алаа юм ингээд айгүйх ингээд яадаг те. Сонирхдаг. Саяхны бас ингээд бас нэг хэдэн жоох хүмүүс бас ингээд яасан л иймэрх юмар оролцсон гэл ажиллал. Ийм юмар л оролдох хэрэг бол байхгүй. За гол бичлэг рүү орцгоо ямар ч Жош бол
энэ хөвчлийг бол оруулах та. Тэгээ яг энэ Жош ерөөхдөө л нэг Ouija board-ыг ашиглаад одоо сүнслүүдтэй холбоо тогтоож үзье гэж шийдээд хэрэгэлсэн байна. За. Communicating with spirits, and according to him, he attracted something into his house, something that won't leave. Яг энэ Ouija board-ыг тоглож байхдаа тэр залуу байшин руугаа ямар нэг ер бусын зүйлийг татсан. Ой, зоослаарай. Hello? Хүн байна уу? Мэдээж хүн байхгүй. Жошоос өөр хүн бол байхгүй. Оо! Shut the bastard. Малгайтай шүү дээ. Малгайтай те. As Josh walks through the darkness, a shadowy figure stands motionless in the background. Оо, бүрх малгайтай та нар харж байна уу? Дээрээ цээж нь ямар амар том юм бэ? Josh doesn't seem to notice it. A few days later, it happens again, and this time he comes Дээрийн бүрх малгайтай хүн биш юм шүү. Зүгээр юмны сүүдэр мүдэр тусчихвоо. Ямар нэгэн ваар маарны ч юм уу те. face to face with Зүгээр him. шилэн сам байж нэг юмэрхүү. Малгайнх дээр нь тагтай. Таг нь юм шүү. За, яж хатас өөрчлөлийг авах маань харъя. Аа. За, эндээс ямар нэгэн чимээ гараад байгаа гэж байна. За, ямар чимээ гараад. Нүгэл чимээ. За, энэ бол яалчгүй. Яалчгүй. Энэ юу юм бэ? Хинараа одоо нөгөө нэг юм биеийн төрөний камер юм өргөн байгаадсэн чинь. Одоо яг нэг юм арай нэг хүний юу ч те. Гэтэ яалчгүй малгай бол байна. Малгайтай. Сүнс. No, not again. Not again, not again, not again, not again. Not again, not again, not again, not again. Яа дахиад харах гэдэг юм уу? Баквар. Баквар те. Баквар гэрлээ асгаач. Josh walks through the house and spots a dark figure in one of the rooms. He panics and repeats, "Not again," over and over. But when he checks the room again, the figure is gone. Тэ дахиад угаасаа яг шалгахаа саний Many юу viewers алга болчихсон began алгаа. claiming that what Josh The bastard. captured matches descriptions Bastard. of the Hat Man. Яа. This Улгаатай хүн paranormal гэж нэрлсэн юм биш үү? entity has been reported for hundreds of years, sometimes described as a shapeless mass of darkness. Josh now believes that using the Ouija board opened a door. Ихтэй ямар and now амсан юм бэ те? something has permanently attached itself to his Яг ч бүр home. малгай What do бүр you амар think? тод харагч Is байна. this the Hat Man or something Оо else? ёо хол молгоо зүгээр байхгүй. Байлгаач. Тийм болохоор одоо ийм болохоор бид нар Ouija board марс элдэн замаар оролдох ямар шаардлага та бүхэнд байхгүй. Одоо харж байгаа сте нэг залуу нэг юм хаанаас ч юм нэг юм дуудсан байна шүү дээ. After Back in the 2023, a woman and her husband started noticing very strange things happening inside their home. The events За only ерөнхийдөө began ойлгомжтой ихнэр нөхөр хоёр маш ачааргалтай зүйлийг анзаарсан байна гэртээ. after they lost two family members. One afternoon, they noticed something was happening on their bed and they immediately started recording. Уучлаарай би сая юм бодож байгаад. Something was happening on their bed. Two family members. One afternoon, they noticed something was happening Гэр бүлийнхээ on хоёр гишүүнийг алдсан одоо тэр мөчөөс эхлээд иймэрхүү үзэгдөөд болсон. their bed and they immediately started Оо ямар балаа уучлаарай. Хоо. Хин хараа орон дээр хэмэнд хөдлөгдөн те. Yeah, paranormal activity. piece of paper sitting on the bed starts moving Paranormal. in an unusual way as if something invisible is interacting with it. Then a plastic bottle suddenly spins Мэдээж on ойлгомжтой its сав own. бол Some might үнэхээр say хинч it's харсан wind or эргэжээ. maybe even a fishing Цаас ч line, гэсэн but
There were no fans on in the room, and the movie гэр дотор бол ямар ч одоо сенс байхгүй. to be done with simple strings. But that wasn't the only time something happened. The woman Энэ бол still гэтээ near одоо her ганцхан TV босон үйл явдал биш гэж биш. when new activity started occurring, and this time she got even closer. За ёо. Ёо, за энэ бас чиг гээгүй шүү. Гинараа доор нараа. Юу вэ? Бод ингээл зогсож болохгүй мата тэр. Энэ бүсгүй нь болохоор энийгээд ах юм. За нэрээ ч одоо энийхээс шаалтайлаа те. Уйлтай нь шүү дээ. Ямарсан юм бэ те. A few nights later, they captured something even more unsettling. Аас хэдийн шөнийн дараа бол бүр эвгүй зүйлсийг бич авсан байна. За одоо бөөнөрөө харцгаая. Оо, за хаалгаац за. За. That's never done. Эзэж ийм зүйл бол болж байгаагүй шүү. Ерөнхийд товчоор бол яг хаалга бол эзэж онгоож байгаагүй гэж ярьж байна. The door suddenly swings open on its own with no one near it. The man approaches, trying to find a logical explanation, but as he examines it, there doesn't seem to be one. The couple now believes they За ерөнхийд бол яг энэ хаалга ингээд онгоосон нөхөр нь бол очиод бас илүү нэг юм логиктой тайлбар олохын тулд бол гүгэд очсон байна л да. Тэгээд гол нь мэдээж тийм huge байгаагүй. something paranormal. Миний бодлоор энэ бол paranormal жинхэнэ activity те байх. This next scary video was uploaded after a young woman noticed something that scared her in her neighbor's front yard. It's late at night, and the woman has just woken up from a nightmare. Feeling shaken, she goes to the kitchen for a glass of water to calm herself down. За Оливия босгоо нэгэн шөнө одоо чигва хар дараад тэгээд бүр ингээд бие минь ингээд тийм сандралд ороод чичрээд салглаад цоод алтгаар орж юм уухаар тавширхаар явсан байна. За That's when she suddenly spots something through the window. Confused and unsettled, she quickly grabs her phone and starts recording. За яг This энэ үеэр бол цонхны тэндээс бол бүсгүй маш их үзүүлийг анзаарсан бөгөөд бошгон шиг яар сандран утсаа аваад тэр үзүүлийг бичгээр шийджээ. is what she saw. За бөөнөр юу харсныг нь харцгаая. Oh my god, хүн бэ? За. Оо биш вэ нүгэй? Яг нөгөө хөршийнхаа нөгөө уртлалын юу хэсэг дээр одоо бичигдсэн зүйл одоо энэ бичлэгийг үзэж байгаа юм байна л да. За би бодохдоо миний хөрш болон би гэдэг нь би биш л дээ Оливия. Яг адил одоо нөгөө цаг мөчөд нэг сүнсийг харсан гэж бодож байна. Нөө бастард бүр яг жинхэнэ утгаараа байна бүртгөө. Йоо ямар амар. Миний хамгийн ер нь яг нөгөө айдаг юу бол яг шатаа бас бүр алхаач төө. Dark, shadowy figure stands motionless near the porch of the house next door. It's tall, completely still. За хөршийн залуу гарч ирээд ямарчсан. Гарсан байна, хараад юм яриад шиг байна үгүй юу? Clearly noticing the same thing she does, but neither of them can figure out what it Да. is. Okay, guys, my neighbors aren't Yeah. home, but as you can see, there's no Halloween За ерөөхдөө одоо бол маргааш өдөр юм байна. Тэгээд манай хөрсөл одоо л гэрте бол байхгүй. Тэгээд та нарыг харж байгаа шиг одоо энэ юунд бол ямар ч юм Halloween-ы одоо юм юу байхгүй. Ойл чимэг л одоо Halloween-ы тийм хувцас өнөр манекен дээр бол байхгүй гэдгийг үзүүлж байна. За. It wasn't that. The next Мэдээж day, ойлгомжтой тэр бол энэ Halloween-ы ямар нэг одоо манекен байх юмс боломжгүй гэдэг ус бид нэрс харчлаа шүү дээ. За. woman returns to the spot. Маш and их films саний бол them яаж shadow bastard л hoping байл to л да. find some kind of explanation for what she witnessed the night before, but there's nothing there. No reason for what both she and her neighbor saw. To this day, she can't explain it. And after uploading it to the internet, some viewers commented that it could have been a Halloween decoration, but the woman insists her neighbors never decorate for the holidays. So, what do you think this is? Яа, миний бодлоор л одоо энэ хөршийн энэ залуу юм хэлэх байсан да. Тэ? Энэ бүсгүй бол биш. Залуу юм хэлэх байсан. Яагаад тэгэхээр гараад энэ хараад Shadow Bastard-ыг бүр яг ингээ хараад байгаа шүү дээ. Энэ реакшн хараач.
Яг харж байгаа хэвээр. Тэгэхээр энэ залуу л нэг юм мэдчихэж байгаа. A man who works at a hotel in Canada says that for some time now, very strange things have been happening in Канадын his нэгэн зочид бодол. workplace. Guests and employees have reported seeing a terrifying figure wandering the hallways late at night. За ирэхэд бол яг шөнө нөлөөр бол энэ одоо энэ энэхүү зочид бодлын одоо энэ коридорын хонглын хэсгээр болоосаа 9 шидийн сонин ачирхалтай зүйлсийг үзэж харж ирсэн гэж одоо зочид айгуухаас мэдгэжсэн. He Алдартай never зочид seen бодол юм it байна. himself until one shift changed Вау. everything. Ooh, Then yeah. one night, while working alone at the front desk, he experienced something that left him completely terrified. The man is filming the reception area, explaining that the TV isn't working because of a storm that knocked out the satellite. And then this happens. За ирэхэд бол одоо энэ зочид буудалд одоо тэр болсон үйл би бас хамаагаас бүх юм ингээд яачмаарг байна л да. Гэхдээ ингээд бөөнөр харахаар одоо бүх юм ойлгомжтой болно. За шууд эхлэе. Okay. So I'm just sitting here watching Аа. Scooby-Doo. Энд одоо Scooby-Doo үзээ сууж байсан гэж. Been storming on and off all night. You can see there is nothing standing over Энд here. одоо юу ч байхгүй нэг та нар харж байгаа бах те. А мэдээж байхгүй. But look. Тэсээ хартаа. Like this is me. А мэдээж те энэ бол манай залуу байна. Энэ харин зургт нэрээс энэ юм бэ. Хүн яриад тэр хараач гинээр. Like the satellite went out because of the storms. So it wasn't working on the TV anyways. За зургт бол угаасаа ажиллахгүй байгаа нэг гадаа нөгөө антин яатсан байгаа гэж байна. Зурнаслаад асуудалтай. And like Ёй. Үгүй наа. Имэгтэй хүн юм шүү. Яаж цаа эрэгтэй хүн арайч балаж өмсөхгүй те. Гадар цэнгэрэнгийн яв цамцтай. Яа чин дээр амир яагаад их юм. Юунэд те яриад те. Иргэр харахгүй. but there's nothing there. Энд юу ч байхгүй. I'm like I turned Доктор харлаа. Оо яг хойно ёо. Яа нуулан хайртай те. Яа за дахиж одоо зургтар хөлтөй харуулаарай. Тэг яаж зогцсон дээр. A dark figure can be seen in the lobby behind him. He quickly turns around to look, but there's nothing there. He freezes, but the figure in the reflection starts moving closer. Яа ямар He аваад. decides he's had enough and runs out of there as fast as he can. The man Ингээ хол аваад never used эхний the удаа name ингээ харахаар хол Lee дөнгөж Fraser, хаалгаар says орж he байгаа was байхгүй. completely alone in the hotel at that Шууд эргээ moment. харуулж байгаа байхгүй бол энэ дээр. Him, whatever Ямар that ч эдит thing орох was in боломж the байхгүй үстэй юм шиг. reflection. So, what do you think he captured that night? Яа. За тэгээд өнөөдрийн бичлэг бол миний хувьд бол маш сонирхолтой байлаа. Тэгээд та бүхэнд маань мэдээж сонирхолтой байсан байх гэж найдаж байна. За тэгээд subscribe болон like дараа намайг бас дэмжээрэй. Би бол энийг бол байнга хэлдэг. За тэгээд та бүхэнд маш их баярлалаа. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй. Бие одоорой. Bye bye.